Rafalna paljba Bogdana uz 7 pogođenih trojki. Srpski snajper bušio mrežicu Bostona, ali Hawksima ni to nije pomoglo. Nestvarno šutersko veče imao je kapiten Srbije i košarkaš Foxa Bogdan Bogdanović. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović ove sezone igra sjajnu košarku. U porazu Atlante od Boston Celticsa kapiten naše reprezentacije ubacio je 23 poena i zabeležio 7 skokova. Impresivno šutersko veče imao je Bogdanović, ubacio je čak 7 trojki na ovom meču. Srbin je iz igre šutirao 8 od 12, a za 3 poena fantastičnih 7 od 10. U reprizi prošlogodišnjeg duela iz prve runde play-offa Celticsi su na kraju ipak rutinski slavili, a najzaslužniji za trijumf bio je Jason Tatum sa 34 poena i 9 skokova. Pratio ga je odlični Jaylen Brown sa 21 poenom. U Bogdanovom timu najefikasniji je bio Trae Young sa 33 postignuta poena. Boston je lider na istoku sa skorom 11 pobjeda 4 poraza, dok su Hawksi trenutno 9. sa 8 pobjeda i isto toliko poraza.